Ulalele uhlelo ivuka mNazaretha kusukela ngo5 kuya ku6 njalo ngeSabatha noSahluko Phiri. Emsakazweni ke abaqulusi FM njoba sazi ukuthi uhlelo ivuka mNazaretha olungena njalo ke ngehora ke lesihlanu uma kuyisabatha ekseni kuyoze kubani ihora lesithupha ke siyazi ukuthi ke lenyanga inyanga ibaluleke kakhulu kuthina ke amaNazaretha ikakhulukazi njoba sazi ukuthi isikhumbuzo senkosi yokuqala inkosi ubaba umqalo wendlela lana ke nje ezindlini zomsakazo nginobaba umvangeli esifisa ukuthi asichazele ukuthi ngempela uma kuyisikhumbuzo isikhumbuzo sizilelwa kanjani siqala nini kwenziwa kanjani njoba sazi ukuthi khona amaNazaretha afikayo socela ukuthi ubaba simbingelele simamukele emsakazweni abaqulusi FM. Ngiyakubingelela msakazi abaqulusi FM nabalaleli bonke nethimba lakho ohamba nalo. Siyabonga kakhulu baba konje ubaba nje singakaqhubeki ubaba umvangeli ubani okuphini ethempeli? Ubaba umvangeli umncwango osemthunzini ethempelini eSiliya elingaphansi kwasemfudumalweni entabeni zaSongoya kwesenkosi umzimela. Awusiyathokoza baba umvangeli. Baba singachithi ke isikhathi siqhubeke nje nohlelo sibuza ukuthi baba uma ngabe kuyisikhumbuzo sisemakhaya noma sikhona emhlanganweni isikhumbuzo siyasiqale nini sizilelwa kanjani futhi? Ngamafuphi nje umsakazi nabalaleli babaqulusi isikhumbuzo esikusona asifani nezinye lezi ezinye kuba zinsukwana lesi inkosi ilanga uma ifika yabuza uma ibuza kwaba bekhona ithi konje ubaba waqala nini ukudunguzela wasebethi ke waqala mhla ka20 April yayisithi ke kozila ke kusukela mhla ka20 April koze kube segcineni ke kwalo siyayisiphelela go10 go11 kanjalo isi bese liphuma ke liba wona 3 weeks kanjalo kodwa nje mhla ka20 kuyasila njengoba kusuke kusilela uJuly ngokomthetho nangubaka abantu sebenza izinto zabo kodwa ke kuba njalo khona lesi isikhumbuzo esihlonipheke kakhulu kuye kuthi ke mhla ka1 ebusuku bese siyangena ngo9 lapho ke ngomhla ka1 siyangena ngo9 sekucishwa amabhodo kucishwe yonke into kuba njengoba usuka ngene iSabatha sekoze kube u12 kusasa ke ngesonto njengoba nje ku1 namhlanje koze kube ngesonto u12 emini kusasa sesiyaphuma bese siqhubeka ke koze ke kodwa ke okweSabatha ngiqonda ukuthi ke sizobe singapheki kusasa kusukela ngo9 namhlanje siyawacisha amabhodwe nakusasa ngoba njengeSabatha koze kube ngo12 sesiyahlaka sesingapheka kahle. Okusho ukuthi baba njengoba sifana neSabatha uma ngabe kubumbana ke ihora lesishiya galulunye kusho ukuthi usuke usuhlambulukile usuhlanzekile usulindele yonke into njengamanje ukuthi siyangena kwisikhumbuzo kunjalo mntana amabhodo emililo usuqinile kuyoze kube ihora le12 emini ngakusasa kunjalo emva kwalelo hora ke bese siyakhule sebehamba kabaya kogola ababheke iphi seyiphuma imoto lapho sekukusubona ukuthi ayiphuma kwaNkulunkulu impela manje seyiphuma sesithola isibusiso abayobika sebeyobuya ke ngesonto elizayo ke ngesonto elilandelayo ke okulapho ke enginethemba kodwa phela ngeke ngazose sizwini kodwa ngokujwayeleke suke sesivala sibe nenhlahla ke baba umvangeli sakwazi ukuthi ke sinyathele ke emzini omkhulu omzini oyingcwele ebuhleni bamaNazaretha imapha amazwi ongawandlulisa kumaNazaretha wonke asekhaya nangaphumelelanga ukuthi afinyelele emzini ongcwele wamaNazaretha ukubakhuthaza nje nokubaqinisa enkolweni yawo baba. Engakhuthaza kakhulu uthando uNkulunkulu esikhuluma ngaye umqali wendlela wayeligcizelela uthando ufika ngelinye ilanga ezweni lakithi ongoye ufika bayethuka abantu mase bethuka uthi ugogo intombi yakwakhathi babehlezi bezintombi bengamaqhikiza wasebethi awu lo muntu olapha nokuphatha iBhayibheli nje kuphela wenza imali kanti uyabese bathi mase befika wayesethi ke nanti leli iBhayibheli leli Psalms ke lelithi ngiliphathayo alisebenzisayo ileli iBhayibheli nalesi sihlabelo wakhomba khona kwasekuhleka umuntu wasezulwini ngakho ke amana inkolo yobuNazaretha
ayifani nezinye inkolo ake ngigcizelele lo yehluke kakhulu kwezinye inkolo abantu bangena nezicathulo abanye benza sibagxekile lapho izinkolelo zabo bamele uthi kodwa manje la ekufike kube nemehluko nezinto ezenziwa khona njengemgidi yakhona kayifani nemvunulo yakhona kayifani kodwa ke nansi into engifisa uyitshela abantu umhlaba wonke uShemba akakhethi ukuthi usontanga abaye kuShemba bawubika khona umuntu okehlale kanti uyagula kodwa engayiboni ukuthi uyagula uthi ke uShemba kosanonke ubabiza bonke ngabe umfundisi weinkolo noma ngabe uphumaphi nansi into ayigcizelela kakhulu uShemba ugcizelela ukuthi singakhohlwa umsamo umsamo into ebaluleke kakhulu imvelaphi yethu ukuthi siqhamuka wafike wayiguguzela le onto wathi umuntu akasi ukuthi ukhokho igama likakhokho nje libaluleke kakhulu imisi baba ngoba ifa nje emifi iqedwa zinhlambuluke emakhaya uShembe ufuna le nto ukuthi abantu bahlale behlambulukelele bethandana bebemunye njengebumba likaSimela ngelinye ilanga unqamula esweni lakamaphumulo uma enqamula esweni lakamaphumulo usebona ubona kuyakhala kulwamso useyabuza emadodeni ayihamba nawo wenze njani kulwamso na bathi hayi kuba Mkhize baba kushone indoda yakhona uthi ke bathi abamilendoda le kushone indoda yakhona uthi cha le ndoda ngoba ishonile nje ade ngikhuluma nonkosikazi wayo welisayo unkosikazi wayo ngimfice esodakeni olubanda ngendlela esimangaliso eboshiwe ngoba uboshelwe na wahamba le ndoda ingamkhoyisile yuye uthi ngakhuluma naye lo nkosikazi wayesethi indoda yami ilandwe yimi ngifuna sizohlala nayo la kulolu daka ngoba waze wangahamba emhlabeni ingangikhoyisile uyayizwa le nto yomkhoyiso nansi indaba uthi wahamba ingangichelile ngenyongo umfazi ngoba echelwe ngenyongo uma engacheliwe ngenyongo engabusiswa umfundisi kodwa kufuneka achelwe ngenyongo yayibona le nto uyayigcizelele imvelaphi yabantu Shembe uthi ke bese ngiyivusa le ndoda izawuvuka manje uthe kuzokala kwathi hawu isivukile le ndoda yayixoxa ukuthi ngihlangane noShembe kwelisayo ithi ke manje kuthiwa mbuye ngizokhoyisa umkami uthi uShembe intombazana uma kwenzekile yathola umntwana ekhaya ingashadile noma engayihlawula uyisebengane kodwa kufanele wasayona isebenze kanzima ithola imbuzi icela intethelele ekhaya nansi into kaShembe ke ayilokho ayigcizela kakhulu izinto ekhawuthi kazenzeke ekhaya uyagcizelela uShembe uthi indoda mayihambile emhlabeni emva kwenyanga ezintathu yenzela umsebenzi okuthiwa isihlangu ebese kuthi ngonyaka olandela ngenyanga eyahamba ngayo ebese yenzela umsebenzi okuthiwa isibusiso ebese kuhlala bese kufuna umqeki wesithole yenzela igula nithatha imisebenzi yendoda ebese iba u4 uma wayekhulumile angibalike njengemsebenzi esesikweni leyo lokuthi aambeswe ngesikhumba abanye abantu nele ngabona imali insurance ebese bevele bethenga enkulu inkomo ebese bethi benze isihlangu ngalolu langa asenziwa ngalolu langa izinto ke lezo msakazi uShembe ayifundisayo kwabantu wafundisa ubuntu wafundisa ubunye wathi abantu abathandane uthi kasithandaneni thandanani wahambela amakhosi wazakha izizwe zamakhosi namhlanje amakhosi angakanani esontweni lakithi alandela unyazi maningi kakhulu ngoba isintu siyatholakala kuShembe ngithi ke kuwe uNkulunkulu onenkinga kuyenzeka ube intombi ube muhle unconywe uthandwe uqome kodwa ungagani hamba yokuShembe kuyenzeka uyindoda ubaba uselingane ziyazala nje kuphela hamba uyocela ingane zakho igana kuyenzeka uthi umama ekhaya ube isaluwakazi wagana la ekhaya hamba uyokuShembe akhona amathempeli la eFrahed maningi awuhambe onikela khona ngo10 uyocela nithi ke uShembe akakhethi bala nami akwenzeke mhlambe waxabana noPhiri
ubusuthi amanazarete ayabheda cha thana uphila uyabheda injalo noma mhlawumbe ngiyakukweleta mina njengoba ngingumncwango nje ebese uthi ufika uthi wena umncwango uyabheda amanazarete uthi amanazarete ayizinto ezithile cha noma uthi omunye wasalisa ingane yakho wasalisa ingane hayi ukuthi amanazarete ushemba kazafika kaxabene nawo wena hamba uyocela kushembe ilokho bantwana bama-Afrika mahle enkosini ngiyacela-ke sengathi nangelinye ilanga singaphinde siyixoxe le ndaba khona into engingayithinta yenhlambuluko kodwa njengoba ngiyithinte imizi ibulawa nje ziyinhlambuluko bahleli ndawonye abantu abahlelani kodwa bayakholwa ngiyabonga kakhulu balaleli babaqulusi FM sengathi uNkulunkulu anibusise abangasebenzi bathola umsebenzi abafundayo baphase ezikoleni nabangaganile bagane abangaganiwe bagane konke ngicela ngegama lenkosi uNyazi manje uzobe phakathi amen amen siyabonga kakhulu ke kubaba ke umvangeli esesinikeze ukudla komphefumulo nangelinye ilanga siyoke simdonse ke emoyeni ke sikhulume naye nje asinikeze okuningi ngoba siyathola ukuthi hayi ulwazi luningi amakhabetha yavuleka ngenxa yesikhathi masibonge kakhulu baba umvangeli amen